Le tu ina mai e ia ma pe valo vai. O lo leo leo e le tu le moe e le tu le moe lava ia. Wa uta o le leo leo ia Israel o le tu le moe ia e le moe lava. Iova lo leo leo ia Iova. O lo Paulo lea i lo tu tau matau. E le taia oi le lai le ao po le masina i le po. E leo leo Iova ia at oi mea leanga umalama. E leo leo o ia i lo wanganga. E leo leo Iova i lo uru fale ma lo uru fafu. E amata mai nei lava ai o oi le whaababau. Mātou te alalanga ma leanga o le whaafitai. Mātou te pepese i o vi inga i le nei Taeao ma le loto fia fia. Awa o le Taeao e tapena ina, o le Taeao e saunia. O le aso fōu o umauna e au mai mo mātou e whapopo i aso lo mātou wola. O mātou tu e tapisa ai le nei Taeao fōu. Ina o mātou mana waina le ea fōu. O mātou mata i le nei Taeao fōu. O le alofa lea ma le anga le lei o lau a fio, e tā pena ma e saunia mo lau whanau i lea Taeao ma le Taeao. Mātou whaalongolongo fo i lau tau ma le whaamaris au mo tātou. Mō mātou tangata e te leo wina lo mātou whale ma lo mātou whafu. Whia lava mātou te iai e pui a lau a fio i o mātou tangata. Mātou iai le nei Taeao fauta mā ma le anganga o le fia fia. Ma le loto whaaf, tai mātou te alanga ai le taulanga o vi inga. O le whamanu ma le whaneta anga wana le se no oi ante i mātou. E le ma whai o no mātou maua le nei aso ta mā. Whaaf tai i lau pui inga ma lau whamalo longa le soifua ma le ola o lau whanau. Ala whai le fia fia o le Taeao fau. Tu maua le vi inga i at oe le atua totasi. Awa oe le atua e te saunia, mea sili ma le mātango fie. I o mātou tangata. Whawhitai le atua manuia mea umau no le anga le lei o lau o fio. Tu maua le vi inga i at oe lo mātou atua. Ta male nei Taeao, ala whailo watu nu i whanunga le lei ma whanunga mātango fie. Whengasoloa i tiu te mawhaiva masangi. Ai mātou te talo i lo wanganga fisoa swani. Mātou te wala au i at oe. Whai a fua mātou whaivale nei aso. Pe ale whaatasi mai lo wanganga i ante mātou. Alo whangia alo mātou i ai tiu te. Leo i so se mea mātou te iai. Tai toluaina i mātou leli. Whamanuia sa o mātou atu no uri tapo engane a mātou tu e mauta manlawa. Whamanuia i au auna o whare le malu so se whata whaitaulanga. Ia ia manuia o lo mātou matai. Whamanuia sa o mātou atu no o Samoa. Whamanatuina lia solo no ono sa malitoru tausanga. E whaavaya mea uma i atu oe leli. Se ia e whamanuia le whainga malo sa o mātou atu no. O ame tutupu nei vai tau tama. O lo wanganga e toi whaafoe ma whaafile me ume uma. E ala i manuia o so mātou wātu nu uleli. Whamanuia mai le nei Taeao, i ailo wanga lele. Ma le mātou te talo, whamangalo mātou tangata lele. I le mano le toto o Yesu Kiriso. O le mātou te talo lea ma le o leanga wole ma wala aua tuai le nei Taeao. Ono o Yesu Kiriso le mātou o li ima le mātou whaola. Amen.
le pese ua whaingoina li liu ina li liu ia pe ona whaafonga ma iai le nei Taeao ia ua talalo iai li tātou poklame ia o le tautua foi bala udanga le ufonga le Samoa se futma lima i tolu amo i le nei Taeao le a songa fua tātou le tulai olo. Radio Samoa. In this update, New Zealand has 3 new knights and 3 new dames. The King's Birthday Honours list has been released, acknowledging the work of 188 recipients. Danica McLean has more. Former President of the Court of Appeal, Mark Cooper KC, and the man who founded Sistema Plastics, Brendan Lindsay, are both knighted, as is JUN Smith, who is Air Rarotonga's Managing Director and Chair of Cook Islands Tourism. Internationally renowned plant scientist Alison Stewart becomes a dame alongside Katrina Williams, who's been a driving force behind spinal cord injury research. Ranjana Patel is also recognised for her services to ethnic communities, health and family violence prevention. JUN Smith founded Air Rarotonga in 1978 and has been its managing director ever since. He's grown it to one of the largest private sector employers in the Cook Islands, with more than 95% of its employees being locals. Smith says the strength of the community is what makes it such a wonderful place to live. I don't see that changing. I think tourism will remain a very significant economic force here, and our task is, and our duty, is to make sure that it continues to be inclusive of all the population and sustainable. And a world-leading plant scientist is dedicating the rest of her life to helping people not make the same mistakes she has. Professor Alison Stewart has spent more than 40 years developing and championing biological solutions for growers to control pests and diseases. Stewart says she now visits government agencies, seeing her many students being successful in their own right. That just gives me a huge amount of satisfaction. Like, I can bask in the glory of the success of all the students that I've supervised. In other news, ACC's issued a fresh warning as people gear up for the winter season. New data reveals the agency spent more than $44 million helping people recover from snow sport-related injuries last year. ACC is challenging all New Zealanders to have a before hitting the slopes. That's news. In sport, Australian Oscar Piastri has clinched his 5th Formula One victory of the season at the Spanish Grand Prix, with McLaren teammate Lando Norris second. Kiwi Liam Lawson has finished just outside the points in 11th after Racing Bulls opted not to pit behind a late safety car, leaving him prone to an ambush from Fernando Alonso's Aston Martin. Black Fern star Portia Woodman-Whitcliffe and former Black Caps captain Tim Southey and current White Fern skipper Sophie Devine are among the Kiwi sporting figures recognised in this year's King's Birthday Honours. The trio have all been named an Officer of the New Zealand Order of Merit for their service to their respective codes. Defending champion Iga Swiatek has survived a 3-set thriller against Elena Rybakina in the French Tennis Open's 4th round, winning 1-6, 6-3, 7-5. Top seed Arina Sabalenka and 8th seed Keen Wenjiang are also through. Golfer Daniel Hillier has finished the DP World Tour's Austrian Open in a tie for 37th. That's sport. I'm Jodie Gill.
tatau mo le aso. Aua te loto popole I mea o le nei aso. Mātaio, lona mata upo e ono, o le foi upo e luas fulu ma le lima. O le mea lea o te whai atu ai a te outou. Aua ne I o outou popole, I o outou wola. I mea tau te ai ai, ma mea tau te inu ai, po outou tino, I mea tau te o ofu ai. E le siri ea le ola I le mea e ai, ma le tino I le ofu. O se vaenga lau iloa le nei o le launga Iesu I lunga o le maunga. E whaata tau lava le launga Iesu I le tua inga o langa mo o mimia. E tatau o na ola ai le tangata, ua I totonu o le malo le atua. Fetala Iesu, aua ne I o outou popole I o outou wola. Aua le popole I mea ai. Aua le popole I vai inu. Aua foi le popole I ofu. E manao Iesu, ia tātou tari tonu ma whaatua tua I le atua. O le atua na te tausia ma fōa I mai nei mea mō I tātou. O le awa onga tāhua o le vaenga le nei o le launga Iesu I lunga o le maunga. Ia wha mua e le tangata le atua. Sa ili mua e le tangata le atua. Ona wha o popo mai lea ma fōa I mai e le atua mea nei I lou soifua malo tātou wola. Whai mai lii matama I tai fō mai, matama I tai tausi soifua. Ole popole, e oso ai lunga le toto mawalunga. E oso ai lunga le tata o le fatu. E alu ai lunga le maisuka. Ai fetala Iesu. Sa ili mua le malo le atua, malana ami o tonu. O na faa o popo ina uma mailea. O mea ai, o vai inu, o lava ilo tātou wola. Ma neia te lele awa o ngā Iesu le nei aso. O le isi toia ina. Ua le alu I le lotu. Ua popole I le vaai atu e le ise mea ai o le toonai. O le isi tina. Ua le alu I le lotu. Ua popole ua vaai atu I le ofu pae. Ua le ofi. Popole loa. O le isi ai. E le ai lo se tupe ave I le se furuai. Tata vale le fatu. Popole le alu e tapuai I le atua soifua. I le nei fo iaso. A o fea ngai tātou I fe au mga luenga masan. Ai ape a se tu ia lo popole I nei mea. Tu ia le popole I mea ai o vai inu ma lava. Ai ape a e sa ilia I le atua. E te fi le muai. Tātou te talo. Le atua lo fai. Lilingi mai au whaamanuianga I le tautua a lau leitio ma lau televise I le nei aso. Ia maua le malosi e le au whai ngā luenga ngā lulue. Whaamanuia le wha fofonga sila a lou atunu. Whaamanuia fe au ma ngā luenga a o tangata I le nei aso. Lui tauina pea I Samoa I lou fina ngalo pa ia. Le atu ai. A o mai Samoa. Aua ne I toe popole I le ola I mea ai o vai inu ma lava. O mea ia e te foa I mai.
pe a o mātou sa ili atu. Lou lava suafa Iesu ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Whaponga tātou wā tinu i le lui tau mātango fia mo tātou le nei Taeao. Whasoa mai fo ira wauna le tua i le mātango fia o lana upu fola. Ia, wa matania le tātou pokalame o le mārua le Taeao. I le nei fo i Taeao le asanga fua, le asolua le nei Juni i le o ngā tono nei tūsanga o tātou. Iai, a matania pokalame o le tātou tautua ma Sunday Radio Samoa. Pe ona iai i nisi o tātou pokalame leo atu inatu mo le whaafonga mai a tātou. Ia, whatalo whātu pa ewa orunga tātou wa tino nei Taeao, maalolo si fo maria malo fo langi matafi. Mawhatu mai anai tātou tamamti na mātue maoto malawa, pe fo ile lolo tātou wa tino leo whatisi mai lunga tātou pokalame le Taeao nei, ina whinga luenga tofia le tua whatalo whātu malenganga fifia, ia pe fo i tātou womo paanga umalava leo whatisi mai le tātou pokalame le marua le Taeao. Te taralo ia tātou whasalunga, pe ona ili tautua mala unanga le siufunga le radio Samoa se funmarlima iwa tolu mo. Sifuma tolu minuta leo te nei le tūlai ono o leo ua amtalia ia safari whaalalo i Samoa i le talaina fo i po le sisinga fua tātou Samoa ia i le nei Taeao i whaafonga mai la tātou wa tunu manatu si lo mai moa tātou tāpenanga pe ona iei le tātou tūtuatasi le so atoa iai le ono se fuma tolu tausanga talu ona tūtuatasi le tātou malo tātou patpatia le lofo le tua le Taeao i lo nanga le lei malona alofa ua whapenai ona maua ia leona se furumari tolu tausanga i tono le tātou tunu. Suinga le tātou pokalame le Taeao, ia mai mua mai lungo penga te whailangi tau tua le radio Samoa, o rotu sao mai ei tātou whasalaunga, leua o mai le tātou pokalame i savali whaalalo. I nisi fo i kalesi, nisi o aonga, ia leua angai mai mo le whamanatuina o le tutuatasi o le tātou tunu o. Ngai Maria wa, ia manisi o tamari, o whai malanga. Mai atunu mau, pia wa. I le tātou wha moi moi, ka taitele lava i tau whionga. Ia, so mai loa ma le kapot tonga, o lim to mai tai tua. Ia, patase malato tau sala, ia le whionga. Pristene ia tupai atoa tupai atoa pristene ia papel malo lau la tau na wina ile tatou la aonga ia vele. One of the most organized national associations in terms of former students, our Valley Old Pupils Association. Aro patai to mai se patele ko le sauta we foi li mai tai. Thank you very much. Aro patai. Ya oro fa wa pea ia le safari pa loalo tamu te tua ia la mua a vele ma so ai lo la io le si leva en o tato university of Samoa o le faculty of health science ya pa te leva coming up behind a vele students from our national university of Samoa led by the Samoa Alo no fa na university ia o lo wina ia ma fai ona fai la to mai fai la to fai awa mo le wina alo ma fa na o chuta to wa tu no tai university of Samoa mo lo tu sautawa ile nei tausanga. And up next we have the Faculty of Business
and entrepreneurship. Taeao e leftelenga ia fesolai, ole nei lava soifua fesolai. Malu sai tato, fuala ma tato saufainga. Hello everybody, good morning. Salo with a smile. Matungo fie famu mo le yaso ile afio mai male tala mai o au malu patai molo to Taeao. Yeah, and hello to my former faculty of arts. Hello, beautiful Samoan everybody. Yeah, special good morning to Fusa'a, Dr. Patila, and of course Deputy Vice Chancellors, Besades Malihang and Lotsa Sarai. Thank you for your participation this morning. Ladies and gentlemen, immediately after the National University of Samoa, led by our current Miss Samoa and Miss Pacific Islands, Litara Allen, and of course we have our staff of the Samoa Tourism Authority, under the leadership of Mr. Robert Assam and all the staff of the Samoa Tourism Authority. Malu Kaptai, Taeao, Taeao. And immediately after the we have the staff of the Australia High Commission who are joining us here on behalf of one of our major donor and development partners in Samoa. Thank you very much, Australia. Good morning, Your Excellency, Will Robinson. Taitele Malu Australia Molutu Sao ili Taeao. Ya, se tasi le a onga mai le kolisio sanganga ni fenga. A lo patai lo fionga i mai taipule. Ya stati ma pe ia le ainga fa yaonga ya ma pe le ia. Ni mai tai o tatu launua. Kolisio sanganga ni fenga. Pa taitele Molutu Sao Taeao. Thank you, Ofenga Primary School, for your contribution this Sanganga Primary School. Alakariela ngai Sanganga College. Molutu Sao ili Taeao. Ya aro mai tua le kionga te mai taipule ma le pa ia o le ainga whaiaonga. O lo ngā lue o ino alo whanau a le tātou lau mua i Sanganga i a whenga. Ma taitele Molutu Sao Taeao. And up next We have Fatuatua Christian College. Taitele i le pionga le tamai taipule, ma le paia o le ainga paiaonga, ia papea alo whanau o le tātou laumua, Fatuatua College i Vaitele. Taitele lava, Molutu Sao Taeao ili Taeao. Fatuatua College is one of our growing number of schools based at Vaitele. Thank you, Patai. Ia matawa tu ua whai stotele o tātou polisi le nei, ia ua whai o lātou sao, ia i whaamna tuina lonus fu tausanga o tātou tutua tasi le nei tausanga, whaapteitele le sunga le unua onga, ia whaapea fo i le pūlenga, ia mahalo whanau o le tātou wa onga. Malu faftai ni se pori mai o le pe e fai level ya nga solonga mai ngo le aunga le Fatuatua Christian School e o senga ma o lunga fa solo lava le la tok senga mata le nga iva tau lava le senga sulua ma sutolu e fa pe fo i tuatu i o lo fo tuai mai ai li ma mai ta i fa ya aunga e fa pe fo i manisi o tama matai le tuai o le aunga. Katara fatu malo le soipua malo koi le tau pati mai le nei Taeao. Patai i tātou whaiaonga, ngā lue o a koe la o ino ala whanau, o le tātou laumua, Taitele Molutu Sao Taeao.
Malolo na sa ile malo tanto walaulia ia whapea fo ile malo tanto utunu. Malolo lava le sa. To titi lava ia a whamaile tanto savali le nei Taeao. Ia, aro so mai tua i le kolisio patotua, se tasi o aonga o i loa tatusanga o lo kapena, e pia la tautua i tono tatou aonga. Tatou tunu le aonga tulanga lua o sangata Maria i Savalalo. After Patotua College, St. Mary's Primary School from Savalalo, one of the oldest schools in the country, and is still one of the all-girls schools that is still exists in the country. Alo, Patai, Maitai, Lei, Tato Laumua, Sangata Maria, Lala Taitainga, le Pionga Tamaitai Pule, Ya Iveta, Vui vai fale ia papea le paia o le ainga pa ia aonga. Alo, Patai St. Mary's. Tai lava, tai piongai. Kamai tai pule va pe foi, Malu pa ia aonga. La ua, anga ia tu lumo i malai, lumo mo tenei malala tu fa'alo. Isso é mais para tele mo rai whanau. Alo. E ua sem whaalo e nei Taeao. Ia wā koe le whamina tuino lo tuto tes. Tai lava pule o tato Laumua, paia o rainga paia aonga. Ia, nisi koe o rik paia aonga o tato patas. Ia, so paia mal tato kolisi o Sangata Maria, Anganga Cristiano, mai le vai moso. St. Mary's Pito i lua i al tātou masenga pau, tātou leo wali i a 12, or the form 6. No lava i al lātou, ai masaki lava i al lātou whasoro le ula te wila. Ia, lalo le teiteinga, o le whionga tamaitai pule, le petiana, sina fitu, papea le paia o le ainga paia aonga. Ia, ai meise foi nisi o tamaitai sā, o lo papena na ngā lulue pea, i to tono o tātou Laumua o Sangata Maria. One of the biggest groups this morning is St. Mary's Primary, St. Mary's College, and of course, the Old Girls Association. And St. Mary's College and St. Mary's Primary is currently under the supervision and auspices of the SMSM, Sisters of the Society of Mary Order. A round of applause for St. Mary's College. And also one of the most beautiful colleges to produce beautiful former graduates, beauty pageants, judges, and of course, successful development in all facets of the economy and in Samoa. Thank you, St. Mary's College. St. Mary's, tai o peonga rai mai tai pure, ka pera ainga pai aonga, mora tau sao tāua. Alo, Patai. Malulong sa masa mai au. Tawi faya sa tala lang o lau polis. Ya, wangai mai loya sala malani le tato tai society. Ya, maya. Ya, patalo patu. Ila fiona lupe matisila. Ya, sala. Malin. Pola. Mai tai presidente. Papel ia le Tuai, o tātou Laumua o Sangata Maria, i whaafitai. So sao tāua, i le atina ina o tātou atunu, ia papel tau sao, ia wā tau singa o tātou Laumua i Vaimoso. Whaafitai, well done. Ia, e le ngata fo na o sa mai tai a wina i auro to atele la fo i au 5. Hey. Malu Mary.
Malo Faftai Smoga. Lo lava. Malo Faftai Tele Molo Tupsao. Lava o fai mai Paalo. O dato Malo Falo. Nia Faftai Tele Molo Tupsao Taua. St. Mary's Misfoia. My Tai Tuayo Leaonga. And also good to see you, our legend skipper, by Masinu Sitsa Matao. Ya, so matato a ona tunangalua mai Wailima Primary School. Lana vainga sunga kudaonga ya Yohane Unasa on paia la inga paiaonga. Malo Faftai ile tau sauta u la wino alum fanau. Faftai le tau tua matamela. Ile tato na rua. Ya, so mai loa mase tasine o autalabo ele Mrs. Tausanga. Talvou lea o tato e carecia aspitu. Ya, o tato patasi poi, manisi poi sui o le tato o talvou le carecia aspitu. Mai toke lau, ma ftaitele lava. O tu sao tato pamoimoi, e Taeao. Maloni. Mai tawatu ai au no le fatasi mai le ulo toke lapu ya tonu foi o le pia wai mai foi le o lau tana vo mai toke lau le kalisia spitu le lango ia le fatasi mai le fai foi ma le ulo toke lau ma se tasi o wala o lia faktoa o le tato malo fatai lo to awai mai o matingo fia ai le fa moi moi. Si po tato o tabo mai pia tato watunu a do Faftai Kanesia o tato foi pitola ya wan singa o tato tuklang tabo o se mania o Samoa na tele lava le Kanesia. I am told they are currently holding a camp this week. Thank you very much for your participation this morning. Robert Louis Stevenson Primary School in Lotopa. Ya, nado kainga le pianga tumetai kule. Ya, pia nivo. Ya, so atuai ole tato polisi. Robert Louis Stevenson College. Primary School is currently located in Lotopa, and their new location is currently being built. The new building is currently being built at Tafaingata, and that project is near completion, so around sometime July, August. Malu lava sa. Staff and management of both Robert Louis Primary School and College. Yeah, so my lola ia ma se tasi o tatou wa o ngai Kalesia, the All Saints Anglican School I Marifa, lalo wa ainga le fatua ia Rachel Solomona, o le paia o le ainga whaia aonga, pa pea ia alu whanau, o lo awina I tatou wa aonga, o le Kalesia e ngelangi I Marifa. Alo Faftai, I le wafionga le kumaitai pule, ia pa pea le paia o le ainga whaia aonga, ia alu whanau, o le tatou laumua I Marifa.
Ia, na so mai rola ia, ma se tasi o a onga i le misi. Le lau mua o le a eto, e tātou polisi lea o le Fifi. Le Fifi College, one of our schools here in town, and one of the largest schools in the government. Le Fifi College, under the leadership of Fiona Viva Mariah Lawanu and her staff. Se savali pitasili on tuatele tato polisi le fifi mali fane ano patai le fifi la bua o le aetu ma lora ba patai o lo yai le ana batau ma o tau tua. Thank you for joining this year's celebration, the Fifi College. Ia, so mai loa, la tona o ina skolsipi, ar maro saina. Walang whanau o Samoa o toi foi, manuia mai, tau sa mai fia na o ina I saina, lea o tautua, I tanga ruenga ese, wako patonga tatu maru. Malo whaftai. Alo whaftai, ai tele poloto sau taua, I le nei tau sanga. Ia, so mai loa, ma se tasi a onga, loa foi lan tautua, I tono tatou a atunu, o le la mua nei, Felena Marisi, Muribai, Paris Brothers Primary School, an all-boys school here in Muribai, led by Brother Siosi Arne and members of our staff. Many of our leaders, both politically, in the church, in the business community, were once students of the Marist Brothers at Muribai, and then continued on to the college that is following immediately behind, St. Joseph's College. Thank you, Marist Brothers, for your contributions today. This morning, Malu whaftai. So mai tua I la watu malua ma alisi pelela I Muribai ia o tatou polisi longo wa sabato Yosefo mai ala fua o mai sapati tele na o le polisi tasi pule nei polisi o watu tele na batata la polisi tatou kuma la resource tuai kata eni ia sawa wina o tatou la fua sabato Yosefo alole famalosi alole sai tatou polisi. Maro whaftai sangatu Yosefo, nalo le taitainga e kontua ia Anne Marie Tauilini, e le lewa tele na amata lan tautua,
o ia o pule aonga a le tātou lau mua o lo whawai le tau sisi i mea au pito le le o te vai atu o lewa o sui le whasolo o tātou aonga tele o tausanga o le una te wila a lewa whasolo le i le una whala ma lo whaktai anu whanau o le tātou lau mua sa atu Iosefo i alfua ia alo iai pea ia nisi po ia o pelela mātua o lo ngā lue pea ma pai aonga pea tono tātou aonga ia so soani le pionga i le pule aonga ia tau ligi pionga ia brother Kevin O'Malley ia pa pea ia le pionga ia brother Dave Lavi ia o nei pai tausanga e wha manatu i nai e fitu su lima tausanga tānu whawai le tātou lau mua sa ngatu Iosefo. St. Joseph's College is also celebrating its 75 years of, since its establishment. And of course today is a special day for them. From here straight to Olafua to keep on celebrating. Hello, Brother David. Hello, Brother Tawidini. Yeah, ma mule atu itua o le whakot potonga tāmu mtene tuai at marisi potonga Samoa lala taita inga le pionga le prestene ia amua ming lai wai ia matato patama tua manlangi tua manindale ia papea selausa Dr. John Haching pionga ia brother Kevin O'Malley ia manisi mani ia auna that have produced some of our famous rugby players, some of them who have moved on to overseas contracts. Thank you for your contribution, St. Joseph's College. Ya, au te vai atu la wari mai pito tua, o la talavau, o la tau ia la tau aveina, e ngaruenga whawhilela i na tonu o tātou la mua. Alo la whawhilela. E ale mafuta le tātou atu o nei Taeao nisi o po kalame whanga solo pene whaafunga mai iei se whainga naltu langalo iai ia tātou I Samoa I savali whaalalo o whamanatuina o le tutua tase le tātou atu nei Taeao tumu ai foi te whau pe o nei le Taeao nei mātango fie whamanatuina lava o tutua tase o le tātou atu pe ona mai moai I tātou savali a kolisi ia o a onga ese o whalatonga mtangaluenga le malo ia le wira la tu sao le Taeao fa le tua o le nei lava o lo o to aveina pea le tanga vai o le tatu watinu fa popo pea ni te sanga a o fa manatu ina le tuto tasi tatu Samoa ia le li fa fo ila talo fa ila talo o le lava o so longa le lei manu yai me o malava tono le tatu watinu e mi tau tatu loto langa e finga town na ese ia ti tatu ia o le tatu watinu e pele lava yo tatu tangata ia ai mafuta mai la le Taeao ia fa malo fa afta ia tu tatu watinu malo lava lo sai malo fo de pale ni so tatu le fato ama mo tatu proclame le Taeao fo ia fa talo fa proclame ia tu u malava ia ile mafuta mai lunga tu bra nanga si fonga wi de Samoa fun malima vitolo amo o lunga tatu Facebook on o le live hatu tatu wa se singa fua ele o mo fai ona wina tu ai tatu proclame le Taeao ia mo le tatu wa mo le tatu Facebook ia on ole tu sa mo tatu fasalonga o fa ina mai el tatu page le al Facebook al reader Samoa I Samoa stai mia mai ona to tali watu lo tatu fasalonga a nga ia nei lunga tatu YouTube nei Taeao o ina lo tu sa o tatu fasalonga le Taeao nei ma le tatu watu no ia mana tu o lo solonga le lei manu le Taeao fo le lo fo malanga le lei o tatu matai si langi a o ngali atu tape na mai ia pokala me la reto leola o se tasi fo ri tau fa nganga mo lo se fu mo tatu wola pe ato e kuata ili tu lai se ali tu lai fitu I le Taeao nei la tatu se sina fa fianga le Taeao o avo fa fonga mai le tatu atu yo pena no fianga tu to manga luenga ni se la tu na uswa inga luenga ni se fo la tu le lava o lo fa wa malolonga ile nei yaso malolo
Au te whawhiloa I tātou tunu ia mai tātou polkalame o le anritoleola o oe whawhonga ma mai moa mai le aso le nei. Alo lava le soifua manuia. O le isaia whasfuruiva a le whai upa sifuru lima ma le sifuru ono I ina I upu whapea. E ngalo ea I le whawhine lana tama ua susu. Na te lea lofa I le tama alona lava manava. Ai lava e ngalo ia te ia. Ai le ngalo lava oe I le tua. Au te whawhiloa I tātou tunu ia mai tātou polkalame o le anritoleola o oe whawhonga ma mai moa mai le aso le nei. Alo lava le soifua manuia. O le isaia whasfuruiva a le whai upa sifuru lima ma le sifuru ono I ina I upu whapea. E ngalo ea I le whawhine lana tama ua susu. Na te lea lofa I le tama alona lava manava. Ai lava e ngalo ia te ia. Ai le ngalo lava oe I le tua. Yeah, o le upula mo oe le aso le nei whapea. E le ngalo oe I le tua. God will never forget you. E foi tau le nei o le folfolanga whapete sue iai o le folfolanga le tua mo lona nuu o Israel ui vai tau fo I o whata whea. Ia na manatu ai nisi o I latou ai longa e toi manatu mai le tua ia te I latou. Lela I le folfolanga ia whai mai le tua ia e whapei o na le ngalo I le whawhine lana tama na whasusu. Tama na whanau mai lona manawa e whapei na o na le ngalo I le tua I latou. Ia o le folfolanga la, o le folfolanga mo Israel, lea na whapei o le isa wha moe moe. Ai o te manatu fo I le aso le nei, o le folfolanga lava le tasi le tua, mo so se tasi e whatua tua I a te ia. A tonu e whea ngai ma se whawhita uli. I le nei vai tau po se wha fuli whao le olanga, po se lui tau, ia ua umai lo wha moe moe, ma ua e manatu I fo ai longa o toi manatu mai le tua I te oe, ma ua kele lo wha whitauli. Manatua le mea le nei te manao e manatua. A whai o e manatu whapena, te manao ia e langona ina le upule nei a le tua. A wana whapena umalava, ia le manatu na o I tangata fo ia whaatua ma whaalango pe I le tua. Ua na o se potopotonga o na I tangata na whaalango I le tua I le vai tau. E ta ua I le whapertania o le remnant. Remnant o se kulupu I titi o tangata. Sa latou mawhau ma whaatua pea I le tua e ui. Ina whaata whea I latou, mataia I latou enu ese, ua whaata ape I latou. E sa iaia tangata na latou wa aipe I le tua, matangi I le tua. Lea langa au mai I le tua le tala le nei, ma le wha moe moe e ala I le wholofolanga le nei vai mai. E ngalo ea I le whawhine. E ngalo ea I le whawhine lana tama ua susu. Na te lea lofa I le tama alona lava manava. Ona tali leo le tua lava ia whai mai. A tonu ai lava e ngalo ia te ia. A o oe e le ngalo lava oe ia te au. Vai whai mai. O le whawhinge a whaasusul pepe le whawhinge e sea o ngalo. E le ngalo wa o le kama whanau mailo na manawa e pele ia te ia. A whai mai ia whasilia le tua. Whamaka I se kaimi ngalo i whawhinge lan tam. Whai mai le whitalai ngalo. A tonu ai se kaimi. Po le alo ngalo whaila na tama, a konga I se kai me ngalo ila na tama nga whasus. A whai mai, a o oe, whai mai, e le ngalo lava oe I a tia. A se upu mana I a tia. Whamauni anga o lea, wholawholanga lea tua mo na tangata. Pira tama fo leo Iosefa. A te le tangata e, pira tama leo Iosefa ngwhal pui pui. Ia te ua whamatala Iosefa le miti a le si ale inga tautu waina ma le tama fo lea kuka le tupu. Ia o lesi nga whamatala Iosefa e whasioki ngai le tupu.
a le sing fa makala Josefa le winga langa mikim fa Josefa ia fa inga ngai oil tup ko fiengi ngai yaso fa inga oil tup ia le lang fa lo Josefa le ile tautu inga fa inga vai e fa inga nei oil tupu a la ka sanga a fa pe ko fa inga oil tupu mai ko ngal lue lu mo tupu fa mole ia e ta wa o le tupu ka wa ku ia a ko ngai so songi mai ku pulo poponga te lo fa mai tar tus pa ia pe amale lua mo no tupu tau sanga o makua ngalo ile ile fa manguia inga Josefa e li ka uele ile kup ai te lo na faia la vele tuale awala e ala ile biki nga faia ne pukanesa na maua ai makoe mana tuale ile ia Josefa ole fa matala miti ke lola ele ole ka ku wainga nga manga kua Josefa ai ole mea na faia le tua nga mana tuale tua Josefa fa pui pui mana fa tupu le miki ne pukanesa leanga ala tua Josefa ile malo ma fa manuia ile tua so ole upu foi la mo o ile aso le nei a tonu e ngalo o e tangata pe ngalo ni mea lelei na e faia a te loa e le mawhai o na ngalo o e ile tua po fele kulanga o e iai sa e ngalue mo le tua ma kuulo wo langa ile tua ke vai ua vea ma me pe ua ese le me ue anga iai le amana ia o e tangata ia kuri o e kangaka po lase me ue o iai ia ole upu mo o le aso le nei e le ngalo o e ile tua le tua fa fitai matu i loe fa maoni lava oe pe ngalo i matu i tangata e le mawhai ona e fa ngalo i nei matu fa manuia lo watu nuu ona oe Yesu amen so ia le popole awa lava matoi na me waya yo so ia le popole awa lava matoi na me waya so ia le popole awa lava matoi na me waya la male Taeao Tangi mai manu pelele la talo foi se wato foi na la e mana utangata sei mana tu le talo le li poa imai me ai e tau mole aso so ia le popole awa lava matutoi na me waya yo so ia le popole awa lava matutoi na me waya opine sunema Leana fe ia le profeta sino la vasino qua tu ya masemona tu la me pa paola vale ai fa na mai ai le va venga so ia le popole awa lava matutoi na me waya so ia le popole awa lava matutoi na me waya so ia le popole awa lava matutoi na me waya. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had.
If you've only had one or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le olua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Awa ni ngalo lau fale o loa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani. E tasi lava le fale e mawaila e i alii, te maitai, ai maisi le whanau. Susu mai i le Eveni Pacific New Zealand store, i sui ai au tairi, a wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau i langi maa. Te tala mai le asinga fua anga i le asu tonai, sifulu i le Taeao anga i le ono i le afiafi. Le Eveni Pacific New Zealand i Aukilani. Toatu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga i tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse i le shopping centre a le Malaiva Alele. Manui e tele le vaiaso le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le awhainga luenga, a le Eveni Pacific New Zealand i Aukilani. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile, a wa whaataumolo a inga i Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa faufale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le tele o loa ese. O whaatau umai mawhai ona tutongi le tātou ofisa i Mangile, ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau roa le olua tasi 5 fafa, olua tasi 5 fafa, pe imeli le info@tlmarketing.co.nz, moni si whamtalanga. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Taibele wa tele o te tolu minita talo le tulai fitu to widatu tatu talo fore ngana pretania le nei Taeao. Aso malo lo le nei vaiaso fa mana tuina fa pole fa maluina o le vaiaso ngana Samoa i tono tatu wa tunu nei ia le li fa taile tua ia le fo tatu to e anga mai mo le vaiaso mo boni fo masino uni i le whamana tuina ngangana tātou o le ngangana Samoa e tāua lea mō tātou i le neiva yaso. O le mitawitanga ia te auma le whaptai lea tua fo i le whataua ina ngangana. O lea ua o mai i atunu i whafo. Ua matua i whataua i to tonu o atunu i whafo le tātou ngangana. Ia lea lau whamana tu whatasi mo tuto atasi a tātou Samoa. O na sumar tolu tau sanga tālua na whamana tuina. Le tuto atasi le tatu malo po tatu watinu. Pale ni le lei mea uma le lofo le tua o a ofa atasi ma le whamanatuina le tatu ngangana. Lono winga la ufua la indei vaiaso. Te ele foi la tapenanga ua iaia onga ese kolisi ma walunga ma onga tulanga lua o a onga o whatino inai ia le tatu ngangana o le a te ele foi la ina whaongaina ma whataua ina le tatu ngangana. A o le isi vaenga tāua i lau tilo ia te awaia. O le tāua o le whaongaina i tutono tātou ainga. Wa tātou te tapisa, ma tātou tapisa i le tūlanga o le whaongaina o le tātou ngana Samoa. Ia ai pe solo mua ia tātou i tutono o tātou ainga, le whaongaina o le isi ngangana, e tautala i tātou whanau. Ai mana ia la, le amata mo i tutono tātou ainga, whaongaina o le tātou ngana Samoa pe ona iele ne vaiaso. Ia ma whai foi, ona o i tutono tātou wa onga whaingo fie, le ngā ruenga whaia onga, i ta pena ai tātou whanau, i le tātou ngana Samoa. Rona wingai, tāua nei vaiaso, wha tāua le tātou ngana Samoa, o le tātou tofi, ia tātou te mitai, o whia lava tātou te anga iai, whi ngā soloa iai le tātou watunu, i loa o i lau ngana, i lau tau tala. Whataua le vaiaso ngana Samoa o le whangia le tua nei vaiaso i tāpenanga malava i le whamanatuina o le tātou ngana Samoa. Ai maise, ia tō pē manuia i le tātou atunu, pei o na whamanatuina lona ono se furuma le tolu tausanga. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7.
Get a quote now at scti.co.nz. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental. Ai inga whapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip. Smile now, pay later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Awa le ngalo lau fale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani. E tasi lava le fale mawaila e o alii te maitai ai maisi le whanau. Susu mai I le Eveni Pacific New Zealand store. E suisoi ai au tairi. A wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa. Fo lau I langi maa. Te tala mai le asinga fua ngai le asu tonai, sfulu I le Taeao anga I le ono I le afiafi. Le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani. Toatu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga I tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse I le shopping centre a le malaiva alele. Manui e tele le vai aso le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le awhainga luenga, a le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani. In this update, New Zealand has 3 new knights and 3 new dames. The King's Birthday Honours List has been released, acknowledging the work of 188 recipients. Former President of the Court of Appeal, Mark Cooper KC, and the man who founded Systema Plastics, Brendan Lindsay, are both knighted, as is JUN Smith, who is Air Rarotonga's Managing Director and Chair of Cook Islands Tourism. Internationally renowned plant scientist Alison Stewart becomes a dame alongside Katrina Williams, who's been a driving force behind spinal cord injury research. Rajna Patel is also recognised for her services to ethnic communities, health and family violence prevention. And Katrina Williams believes there is much better understanding of people in wheelchairs than when she founded the Catwalk Spinal Cord Injury Trust in 2005. She's raised more than $10 million towards research for a cure and dedicates time to engaging with people who are new to life in a wheelchair. Williams says her message to those people is hang in there. There is huge excitement about the research that is going on, and we're really bullish about some huge improvements over the next 5 to 10 years. Business confidence is on the rise in Rotorua as nationwide tourism trends paint an opposite picture. Infometrics data shows total guest nights in the district rose by 1.4% in the year to March compared to a year earlier, compared with a 2.7% decrease nationwide. Ukraine claims to have left more than 40 Russian bomber planes burning in a large-scale drone attack. The BBC reports drones that attacked a military base in Siberia were launched from trucks. Ukraine has conducted audacious attacks on Russia before, but this is a new level. The cost of living isn't stopping New Zealanders from travelling. A survey of more than 1,000 people by banking app Revolut shows 22% are taking at least 3 holidays this year. Domestic and Australian trips are top choice. That's news. In sport, Liam Lawson has placed 11th for Racing Bulls at Formula One's Spanish Grand Prix, missing out on points for the second time in as many weeks. McLaren's Oscar Piastri and Lando Norris placed 1st and 2nd. Red Bull's Max Verstappen's been relegated from 4th to 10th after copping a 10-second penalty for an incident with Mercedes' George Russell. Blackfern star Portia Woodman-Whitcliffe, former Black Caps captain Tim Southey and current White Fern skipper Sophie Devine have been made officers of the New Zealand Order of Merit in the King's Birthday Honours. Men's second seed Carlos Alcaraz has downed American Ben Shelton in 4 sets, 7-6, 6-3, 4-6, 6-4 to move into the quarterfinals of the French Tennis Open. Women's defending champion Iga Swiatek and top seed Aryna Sabalenka have recorded 4th round wins. Trent Bolt and Mitch Santner's Mumbai Indians have posted 203 for 6 first up against Kyle Jamieson's Punjab Kings in the Indian Premier League second final qualifier. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Marcelau fitu whawha lua fitu.
Tātou se atu winga le tau pea whamanatuina e le so, whamawina le so le fisawai tau mo tātou. Le aso lua le nei o nei masina o ioni winga whamawina le tau le so le aso ngafua. Aso malolo awoa nisi vaenga o le atinuu. Fasolo atu lea ina yeina iwanga o le atu uwai. I le fasolo atu le uri whapea fo ima le a fiafi. Lipo tia bele fisawai tau whamele so lava la tolo na songafua se furma le varu tiki rio lo iai tātou i lona mafanfana. Se mai lona malu di se furma le tasi. Aso a Taeao le aso lua. Papawina fo le ofisa vai tau. O le awoni si vaenga o le tātou wa tunu. La ina iswinga o la iai timunga. O le atu uruai fasolo atu fo ile ile a fiafi. Ia ma hanga ia tuai i se taimi o le po. Sfurma le lua tikiri o lo iai ia le malu lua tātou i le aso a Taeao. Fasolo mai leo na mafanfana i le se furma le fitu tikiri. O se vaenga la tātou tala le tau le nei fo i Taeao mai mo mai ma le whafonga mai le tātou wa tunu. Tā pena fuafanga le nei aso. E mai se fo le aso a Taeao. Ia tā pena lava mea uma i winga o le tau le tau. Tuamana unanga le siufonga le radio Samoa sfuma lima iwa tolu amo. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whaatali e se tali. E iai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Ono minute le tene ia leitu lai fitu. Iso tatu kalbi whanga solo nei te mo le Taeao la maua tatu so ta inga fo i Samoa ma le sui rede Samoa le fionga ngalman mana tumana vau tipi au tanga vaia. Ia ua fo se whapoponga o tatu tala mai Samoa me lo tupu ile nei vai aso. Ia pata se man niso fatataluanga I nisi fo me sa tupu tono le tatu wa tunu. Think a minute tapena mai pa alus full minute te ai leitu live fitu Taeao nei afari tu live fitu ona tala fo ile tatu leina wa se fo po asfana o tatu wa tunu ile tu na so fo mai le nei fo ia solua o la mo le no e mo nei o lo fa fa man yanga se ba sina fa fianga mo malu tatu wa tunu tatu umala nei Taeao. Diso la tole na nga pati tiuti mga duenga Taeao fo fale ainga ma to tele la to lewa ma mal tatu pakala Taeao nei fa talo fatu pakala mal maru Taeao se fo moria se fo laude nei alo no sai tiuti mga duenga ni ya so fo.
a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. An army general was asked what kind of good luck charms he carries when he goes to war. The general answered, "I don't carry a lucky charm on my body. I carry it in my heart." We talked yesterday about the secrets of lucky people, so we can develop our own opportunities for success and luck that lasts. The second secret of lucky people is that they learn to control their feelings of being too shy and afraid or too angry. Controlling our negative emotions will give us much more self-confidence and make us more positive and peaceful with other people. So we have to change and master our bad moods and fears, or they'll rob us of our success. The third secret of lucky people is they know they can't change their life by sitting at home. You have to get out with people and start really living with enthusiasm, energy, and kindness. Always be ready and open to new people and opportunities, and be prepared to make mistakes. That's the only way we can learn new skills and get more out of our life. Some of our greatest opportunities for success will come from our mistakes and be total surprises. The fourth secret of lucky people is they don't compare their life with the lives of others, since there will always be people who have something that you don't. So stay focused on your own life, goals, and dreams, but learn from other people's successes and mistakes. The final secret of lucky people is they choose to see the good in their life and be thankful for it, even when bad things happen to them. Karen Minahan, the woman we talked about yesterday who was hit by a car and lost her leg and career, says she kept a diary. Every day she wrote 5 good things that happened to her. She explains that this habit reminded her how blessed she was. She says, "I decided to meet the driver whose car hit me and to forgive her. I had to let go of my past so I could move on to my success and happiness." We all have past wrongs that we need to ask Jesus Christ to forgive us for. Then if you ask Him to take charge of your life and you start living His way, you'll have the confidence that God Himself is on your side, working with you every day to make your life successful and satisfying. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Oh
Malu soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. And of course, some of the DJ Magic. Si foka balia so nga misi lu kisu al na wase bal tebal wati lu se futbal family to che dai July fit. Ole te tupa ranga si fonga radio Samoa mo lima to la mola mfanto fa wina nisi na tatu fa fia fianga ma musika SS yo de Taeao nei ya pe ama anisio tatu po kalme fanga solo nei Taeao talwai le ho fatasi mai le suele radio Samoa I tono tatu watu di Samoa le fanga ngal mana tu na wati au tanga vaya ya la tatu tal nom fa solo nei Taeao nisi faenga o melo tupi tono tatu watu no ya me se foi la tautua fa opea mole amatanga nei va yaso le nganga fifia fa talo fatu ngal mana malo se fo moni le Taeao fo ya se fo moni ngal man ya le fo moni fo I fa fonga tatu tuno ya malo le se fo la le malo fo la ke bata fil le Taeao fo mal le yaso mana ya wa mai le tua o te mo so ta inga male tatu maftanga fo pe abisi lo tu masani mo tatu wa no ale am tadia ni so va ngal tapo kala me mal ta fa so le Taeao lo fo ngal mal la tu la ngol I tatu tau ina Samoa o le tau I Samoa le fa marsia fa tuanga o nga sami umai saute winga le tau o sa video fe lolo le malo lo se tua loa lo ofiti ai Samoa mai au mai au mana I timu ya fi ile tunu ini sio taimi al vai nga le tau ya upolu masava ile so ya o mana I timu te uruwa va solo ai fa pe na I wila ma fa I tili e ono yai ya o le tala tamai na le tau tatu tuno o lau te wawa ia tolo fa si pisi fo tatu watu le Taeao ngal mana tu langa fo mana tuina fo tu to tasel tatu watu la se va ingal le Taeao tono tatu watu le Taeao ne ingal mana ia o lo wawa ila tu o lo atu I por kalame o fu ai le ma mauta le mano le po ia ai o te lo le long weekend le na mata mai las Friday e le alva nga lai fai si singa fu ala o ta fa se va I mo I tua o le malo longa longa le so I fu I lo wa tu da tu te le se le ni lo no ko I fa le malo I nu I tua ia fa nga le long weekend ta fa ai malo fa ta se ba ni so va nga mana e pe o nei ni so ta u le o fa ta auto fo I le nei Taeao le va ia tu fa pe o mana mia le come si no fenga palota si ono va iaso e fa popo le tonu ma si no te ta penalita tu palota le lo fa saunia mo tatu watu ia te lo le wa avele ta sa fo il come si no palota ile fam sinonga pe
lai foi tu na ia tu langa po I ia ingol tu la po no fa vai le ia le tolu masina tau no fa ia palota pe a fa tap el palmen ia a ole pe an si fia ia ele I umale le pa inga lima tu sanga ole pa inga le ia le fa tap ia ono tu la ho ile to tau fa lo ina le te no talo tupe ia mo ole fa tu so ina le malo le la fa tu ina le pa de bia fo ina le malo fa ta pero el pan me ne to fo ie fa il filinga le tinu ini su fo no fo io tu malo le pan me le la ia il tal sanga le ma fu ai no le fa nga solo le anu fo le stala fo lo bene fa pe le stala ma sani fo le o da to e pia sui tu malo io da to wa dia lu su test sanga ia manisi fo I pato alo ia le stalo so fa matai fia palo te la to so fa matai ia no tu langa le nei na u to e pasia te nga fo tu la fo no fa nga palo te matai le stala mai la vai tu malo ia no winga ko e le stala ma wa le la ia le fo nga sa tau ona o atu ia o ke topa ia o mai le stala ia fa tu langa lo nga kom sino palo te mo no opisa te pena ai de palo tanga ia tu ia a perila de tau sang fo ia na le o tatu ta pere itai uma le lima tau sanga ia o le la ho e ma fo ai de tau sanga le fam sinonga si sidan ia vai nga ia pe talia pe le talia ai ala tatu talia ai o no va ia so le fo ai a fo la le no vai ia wa o Taeao fa ta apel par menelo no winga o uni le I lai o ku so se te matau no tu ia se te mo tau fai palota fua ia tolu masina le ai el fa vai ale la ta saraina se masina to ma se lo vai aso tu se no vai solo na au pai no winga la si ma va ai tu langa po o se me o le nga to no november o fa tino el palota ia ole ta dia wa ole so Paso de ile te wa fiet pa mene pe to ya ia te wa fiet fa silonga pe to ya nga luanga le so taia le fu a ilo ai ia ta sanga le wa to le kom sino fa nga palot mana ia le wa ia to fa poponiso fo mai le onga fa fo mai investe wa Samoa nga lu fo ile la unanga mo se fo maluina ta si le va nga ta hua te lo ta tu atu ia si fu I ti ma fa fo nga Samoa ta si fo le o ndanga mo mia tele ona ele lava fo ma ia tele fo ma ia wa tu wa ia le o ndanga ho e se fo malo lo ina wa pe le o ndanga le anga mo ele to tele ta to nei ia o le la o ia ila o fa fo ma ele su mo tu to sanga taluna pa va ina le o fa fo ma ia ta to investe le papa nga o le la o fu e skulu te sanga montu e o fe lo anu me la fo yo lim tma tai alum pa na o lo u fa pena ona fa wi no mu ye te um fa fo ile a pa fo mai ma u anga ia tu ile o nanga se fo malo rina ia pe fo ringa mai a sfu toru le o fo mai fo io se no me la fe lo le mo le o nanga se fo malo rina so swani ile fo I au nanga sidin ta o mo na o mi tele o ta tu no malo fa tai ya le wa ta pena tu le se la tu sanga le kala pu la pi mo ta ia malan tam sanga la pi pe ona ile ta la tu te to fitu ia on na fi sa fo ia sa ni nga lo tu I malu o le fa kasa ile fi o mo ta sa fa tu mu dia lo fo I ia lo fa na fo ia le fi o nga mi se na tu fo isa amata me le fatu ina kalapu ia me se a fu to se lo to sango te lo to te ni si wo fai langi po lo lo e te ni si o le fu embalanga mai ele sunga la uli Michael Jones o ni si fo io tama fa nau I longa fo I tono o tatu manu Samoa sa I tono o kalapu lo kapia le fi anga mo ta malanga mai fapo le nga te Australia o ni sila le fata si ai wa o le fu o le so e so fu o le fa pepe o le o uri fa so le fi le tala ino le stasio la tu nga le fa e pine fa ma wol se la tu sanga o le clubhouse le foxi I le malai tap o le malai o le pio ile anga I le te ile a wala le te te malo te me sina resort le te
Mari mai te tia mai fa mo tu ai pe malanga mai. Mon. Ina la ye club house la le fusia. Ia fai ma pine fo yo le fa no ina se lo tu sanga Taeao le fo foi. Foi ele se vali le kalapu le kapi. Tama tu ai umalava mai fo ia la ngoloina me se le fiu anga. Ina foi le la tu se vali fa lo fo le tau langa manga ia tu ai ma ma tu malo le fo foi. O le te mai tai pāne mia sa no ai foi pe ata no atu ia le solo o le savali dea i laso a Taeao i le mamautu o le malo. Whai unga le aso nei le si por kalameta ua o le se lautu sang. I o le tāku sang tei tō fitu. Le ama te le sporeine e whai wina le sto nai. Ta siru nā maenga tā ua te lofu le tau lunga nao por kalame umalawa o le whamna tuina o se lautu sang o le kalapura kapia le pio anga mota. Malo whaatai. Ia, mātango whia lisi o vaenga leua mwhai on whai mo whafonga le tātou wā tunu le Taeao rautou tua. Ia, oni tāpu la whapenao na whalau tele ma rautou tua le tāle tulai valu, mrengang whalalo ngal manmana. Whamanatu i le so te tia man whafonga le tunu o. Ia reo na sku tolu tu sanga o le tātou malo tu to tasi. I le nei tau sanga. O lea ua ia ile fuafuanga i tau wā uma whai pule o le malo tausi. I le pati fau lea ua le stelatu, ma ua whaatu ina i le tasi o wanga wha upoi kou whaingoa ino Samoa au whatasi, ia po o le Samoa Uniting Party. O sauni le whaamsinonga po i mawalunga le tinu eilo i le sonuro le wāso nei, le tālu sanga watu inatu le komisina o whainga palonta o lo o tālu sanga inai, se teimi wha popo e te penai ia le whainga palonta. Wa whaawau le anga le leipea o le malo ia pani i le vaia ma le tausia le leo le soifua malo lo ino o tātou tangata i Samoa. Ia o tala amatai o le vaia so fau ma le nei masi na fau te tia. Malo whaftai tere la vangan manmana mo le amtai da wholau tautua le mtanga nei vaiaso, ia mo ria tele tiutu mga aluenga whianga i malo whianga, ia pasi fōni tautua ilo tātou watu soifua mai manuia. Ia soifua e te tia. Ia soifua, ia. Lei nisi o tātou tala pe ona tuina mai le whianga ngan manmana tumana vau tipi au tanga vaia whalau tele i lana tautua, ia pe atari tulai valu i le Taeao nei. Te wale watele o te luas furumale ono minuta talo le tula e valu leo talatu tato ulaina. Aso se fuwa asfana o tato watulu. Tolu fitu tasilima tolu fitu tasilima iwa tolu. Tato YouTube tuina mai ilunga lau whamureanga le aso se fuwa. E wata sema tato emaili ole on air at radiosamoa.co.nz. Ole tato emaili na tuina mai i whamureanga le aso se fuwa. A ole tato telefoni. Tolu fitu tasilima iwa tolu. Pamalulu atu le o anga ia tu tatu pakalame lunga tatu Facebook le Taeao nei. Ina olo whamai mai iniso pakalame le tatu sisingafu ai Samoa. Ia pe ona taulunga ai ele mtanga luenga leo. Latu whafia fianga i le nei Taeao. A o tatu telefoni na. Avano le tatu leila tolu fitu tasilima iwa tolu. Tolu fitu tasilima iwa tolu. Pale pisi le Taeao nei lono winga ia ele uieni a seifu mo le malo le tatu watu le Taeao. Poi la to ubala vale olo ba futo bai tafa fia la langi ai mese la to famana tuina pele so la to a seifu o le mo se taimi ona lo fai se malo longa mana ia le Taeao.
Alo fangele tua mau pele tu malose e mai se nisi tau sanga manisi masina stele manisi aso stele whapopo le tua lo tu se fua. Whale pisi tele le aso nga fua. Lono wingo le mandrei aso malo lo wha malo lo de le tantou. Most malo longa fe fio tato wa tinu al peselea mon mo le tua lo wha anga whamunianga le reader Samoa malan pokalame moto umalava wha manatuine le so tu wa se fua. ngalo lau fale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani. E tasi lava le fale mawaila e o alii te maitai ai maisi le whanau. Susu mai I le Eveni Pacific New Zealand store, I suisui ai au tairi, a wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau I langi maa. Te tala mai le asinga fua anga I le asu tonai, sifulu I le Taeao anga I le ono I le afiafi. Le Eveni Pacific New Zealand I au kilani. Toatu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga I tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse I le shopping centre a le malaiva alele. Manui e tele le vai aso le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le au whainganuenga, a le Eveni Pacific New Zealand I au kilani. Talo fa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tō te mawalunga, le maua se whanau, ma I sela, whatu ngao,
ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Ma wa fo i le kulini fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. O e sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao, e mawhaiona pikila ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whalitali malo o loo e whamautu ai ngā whaapitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whaalawelawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e ngā I le Pacific Easy pe ngā fo I lau credit card e whaatiro ai le tongi ina o lo sa. Mo nisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana. Pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Awa le ngalo lau fale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani. E tasi lava le fale mawaila e o alii, te maitai ai maisi le whanau. Susu mai I le Eveni Pacific New Zealand store, I suisui ai au tairi, a wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau I langi maa. Te tala mai le asinga fua ngai le asu tonai, sfulu I le Taeao anga I leono I le afiafi. Le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani. Toatu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga I tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse I le shopping centre a le malaiva alele. Manui e tele le vai aso le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le awhainga nuenga, a le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani. O oe se te maitai Samoa I le vā se fulu valo ma le tosu whātau sanga. O leo ta pena I whaalaputupatonga Samoa o le Dressed in Confidence, se porkala me whaalea o onga, e lea se tutongi I le aso lua, aso tolu o uni, e o le aso tofi, aso limo uni, mo I lātou e alala I Aukilani saute, o loo sa ili ni ngā ruenga. E tolu masina o le awhiso sonia tuai e ta pena o e mo saunga ruenga. O nei porkala me whaalea o onga e au fia ai le ola manuia ma le sikaili po le suisui. E mawale tau sa mifua whaapela e ma le taavale e piki mamamoli ai pe a mana omia. Whaafsota I loa le Dressed in Confidence I le emaili hello@dressedinconfidence.co.nz pe tangai ane I le Facebook po le Instagram. Awane e misiele nei avanoa tāua tamaitai Samoa uma I Aukilani saute. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu, amo.
Si whakamaria tō whanga meke ma whawhiawhianga mo tātou le Taeao. Seven tabele wati le toes football 2 minuta tale o leitu live. Valu tale valu. Paponga tātou wātinu I tātou tala bai Samoa. Mata ko fia winga le taupera wapa ia tuai le Taeao newa mata no somai o le la. Ia whai wisi malulu o le Taeao lantou. Whai whare leo la e arua te whaisina usavali masina u whaamalastino le Taeao. O ni ngalo tatu sumpa nai fai ai nal tatu fari masani nai manu kau de tali tu lai valu Taeao nei. O le aso malo lo tatu wa ngai atu faisina savali, ngai atu faisina fa malastino, ba ngai yolo tino wa adu nafiu etu sami. Malo lo le leil to tele tatu mai ngalu nga tuta masani pi ana ngalu e mau suai la songa fua. No venga la songa fua le wa mapo atu e mau ngalu nga tele tu mingo se mea, ai pa won mea ia ala te savali, ia na saude tu e fa wa la malo longa. Ya ma au te fia wa ile ya so e ta ulu le so malolo le ye tato ai lo ta ole so malolo ai kamia ki o e waka fo pensingi la to le wa ya to tawalunga ia le fa tuina o le tuto atasi le tatu wa tunu Samoa sa unanga fo te mo te parimia le tatu wa no yo ne le fa tuina lo no se forma to tau sanga ile nei tau sanga. Yaso ngana Samoa mo tatoru mo leva yaso pamana tuino tatu yaso ngana Samoa patau ala ngangan amata mo tono tatu ainga te tau na fatau ngangan nai fanau a leang al fiata te tala ngana Samoa ai solo mo ya tatu matu al fina no nai tamaiti wa yaso la nei ngana Samoa tau tala i lau fanau ngana Samoa. Papalo tirisio tatu ave tavale. Ave loli, ave pasi, ave taxi. Malo tawata I malo fa malo si le usu le Taeao. O le nai te le o malo lo le nai te usu fa malo. Te ke lo fo ia le mana ia mali tau o lo fa malo si le aso malo lo. E sau fo ia kama kau nga kama gi. So es for minute tado le chula valu to tu le sa so lima to amo. Dai lo ai pule. Pa malo ti ati la tu sanga lu pono po. Na ua malo lo atu anga ia tu dunga dal tele vai fai mali lo sale to tali wa tu lo ai
Mai
Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tunu i rea matanga o le vai o sa fau mala nei masina fau. Tātou mafuta ma whero ai ia wafo i le ngā ruenga ma le tautua masani o tala mai Samoa. O le whaile waweao le asunga fua le nei lo tātou o tunu na amata pōtu poto ai a onga. Ma whaalapu putonga i rumama o to le malo i le fau. Mo le amata o por kalame whaamana tuai. Le atoanga o le ono si futolu tau sanga. O le malo tu to tasi o Samoa. Sa te tala por kalame le sauni ngā lotu whaafitai na whaia le fiafia le Samoa mua o Iuni. I le maru le kalesia katoliko i muri vai pia. O se sauni ngā sa whaatumuria i suima maru le malo. Whapea malo whaalolongia. He au fiere kova na siri o Amerika Samoa malo na whaletua. Whapea le ulu o le malo toke lau. Sa awa i fo i le fionga i le ao le malo malo na masiofo. O sui o le fono o sui tofia, o le pale mia ma minstau le kabineta, whapea sui whaipule o le pale mene. O le plestene au le kalesia metutisi Samoa, le sunga whaulalo leti na teitai le sauninga. Ia ina me ta ua o le tuli ale ai o le tangata ia. A o le aso fo ina nei, e toi mafau fau ai oe, e toi mafau fau ai tātou, ai maise i to tonu o le pale mene o le atunu. Le aso e te toi manatu ai oe. Pesa e tuli ai mo le atu nuu. Pesa e tuli lava lo ai. Le winga lea o le wha moe moe ma le fina ngalo le li. Tuli so tatou ai a walta pua inga. O walta pua inga le atu nuu. Lai wha longo longo wa lei loa po fetu tu ai. Wala tu lei loa po fele me sao a fele me se. Ai a whai tatou te tuli ai. Mo le ali o lo tapua i ma lala i matua tala. A whai tātou te tuli ai mo sa moa lai tapua i mai. Ma ta talo mai mo tātou. Maua leo le tasi fealo fani. Maua leo le lofa o le tasi le tasi. Ia ele inisi tala e toi whaia ua o le ua whata apel pali me. Pela e toi whaia tu sisi la unga e toi maua i sisi mea e toi wha mau popo ai. A o le fe au mo oe Samoa. A o le fe au mo tātou. Tuli sota ai ia tasi le atunu. Ia tasi tātou. Wa o le fina ngalo moni leo le tua mo lana whana. Whai mai Yesu. E le wha pito lau tatalo mo i latou nei. Oi i latou nei. O lona au so. E le wha pito le tatalo Yesu na o lona au so. Pe na o e tau i ai. Ai sa wha sa fua lana tatalo mo tangata uma. Mo e fia ai mo fia feinu. Mo e matitiva. Mo e mamai. Mo e fia maua le fisoso ai. O te manatu lava. O le tele i o tangata e wha pitoa latu tatalo. Ia te ilo e pea no whai atu whamaruru atu fo i le malo ai mwese o le parliament a tele atu ni au tala ia ua uma. E le sisi me toi whai ai au ngā. O lona tā ua le tātou te toi vava ai ai. Toi fotu ai ai tātou mole lumalai. Ma o le au fo i le nā Samoa mo tātou le nei a fiafi. O le sisi ngafu. O le aso o le oli ma le fia fia. E leo se aso e whanoa noa ai. E leo se aso e matafasia ai. A le aso o le fia fia ma le oli. O le aso e whawhetai ai i le atua. Ona o le saolo tonga. O tatou matua, ua mua atu. Sa latou fita. Sa manua nua. Sa o lava ina mali liu. Se ia maua e oe maa uma i tatou uma. Le saolo tonga. Ko lo taufi. Samoa. A vea ia le ngase a malo. A vea ia le ngase a malo. E peo no tu lai mai le atunu. Tatou te saili ai malo. Saili ai malo, saili ai mele lei. Tuli ai so tatou ai. A wale tapu a inga Samoa.
O le ato e fo i ngā luenga uma maa onga le tūlanga masani le solua, pe a mai a sau ningo le sunga fua ua vea maaso malo o lo mo tangata uma, e wha mamalu ai le ono sfurutolu tūsanga, o le tūto tasi o le nei tūsanga lua o lua lima. O le ua mautu wha usanga o se isi vaenga wha upu whai fau o mai ale stala aloa ia, e le ngā telimtanga ruenga o ala manuia pisi nisi maleipa, ai wha pe foi, i le ofisor komisino le ofisor komisio whai ngā palota. O se pati wha upu whai o wha ingo le Samoa au whatasi, po le Samoa Uniting Party, o le atau vai whai pule o le malo tausi, i la tau o le o toi e venei masui o le pati wha upu whai, o le wha tua i le atua Samoa ua tasi. I le porkalame masani o le fofola o le whana matusi tala, a le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa ua tasi le asfareile ua mawae, na wha ilo ai le tai o le vaenga wha upu whai, le sunga la audi le watea polata i Vaufosi Smet, o le toa iwa o whai pule le kāpeneta, lea sa wha taritari pēr iai, ua wha amuta le toe avea masui a wai o le lātou pati. O le fionga i le pāne mia, le fionga fia mena o mi mata awha, ma min stauna na kāpeneta le atau vai le vaenga wha upu whai, o le Samoa au whatasi le Samoa Uniting Party, le upu wha moe moe wha lawi lo alo ia le vāso nei, pe a mai a whaata ape aloa ia le paenga sfurfitu o le pāle mene le asolua o le vai sonei le aso tolu leo Juni. O le aso tona ina te nei se tau au fianga whaapitoa le whaamsinonga māwalunga. Na fufonga ina i le talo sanga le komisino whai ngā palota. Wa talo sanga ai se polo inga e wha o popo ai le masina e tasi, ma vai aso e lua, po le ono vai aso, e wha o popo le tolu masina o lo ai e le vaenga ono wha le wha vae, ma le vaenga leo lo whape mai, e te tau na whaia le palota i te tonu o le tolu masina, a matatu i le aso e whaata ape ai le pāne mene. O le salulu o le vaenga nei o whaatu langa, e ilo ai lea tālo sanga, leo le atango fia e whaamasino e to tolu o le whaamasino ngā māwalunga, na se e le amatanga o ilonga o le nei mata upu, e au fia e le whaamasino sili, le fionga sa tiu simativa perese, o le whaamasino sini o le whaamasino ngā māwalunga, le fionga Yavui Clarence Nelson, ma le tamai tei whaamasino, le fionga le utele ni avā mata tuatanga loa. Lo iei le tua le vaenga whaapufai e pui ai a te tau tangata, whapea le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. Pei tai o le avanoa ua tolo poa i le salulu, e avanoa ai nisi pāti whaapufai, o le a wha iloa lo lātou fia a wai tau urumanga o ilonga, o le talo sanga le komisino whai ngā palota, le fionga to le afoa tui e felolo Alexander John Stanley, e peo na whauru le loia sile le malo le talo sanga moni polo inga. O tau au nei el mtanga ruenga le soifua malo loina e ala le Minstar, se isi mea whainga ruenga tāua o se ta vale, o le ama whai o na mamori eile au nanga le soifua malo loina, i no fuanga i nuu tū mamau, ma no fuanga e mamau ese ma le whale mai, e mau ai tui pui, ma isi ngā ruenga whaafo mai e peo le siakina leo le suka, toto māwarunga, whapea isi ngā sengase. O le tasi o ngā sengase o le a whaatino siaki le ngā ruenga lea ta vale, o le kanesa leo le totonga o le ala whanau, po o le cervical cancer. O le maloanga le leo i Apani, o wha mea lofa mai ei lea ta vale, o wha totonga i mea whai ngā ruenga e wha o ngā e fōma i matausi soifua, i le tau e tasi i tesi ma le tasi miliona tala Samoa. E lei mamau atu leisi fōa i ele nei lava malo, o se ta vale fo i mole au nanga lava le soifua malo loina, e au tū le le tonga fiti ma siaki ei o loa po nifo. Wa wha mawina ia se lia le 2 miliona lua se la wafeta la le taua a whai, o ia ta vale mai fōa i lea malo, mo le mtanga ruenga lava o le soifua malo loina. Tala amatai o le nei vai sa fau, Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Wai kal tau tala tau le Taeao tu mapea winga langi le leo winga le tau pe ona whamawina malipi te bea le whasawai tau mo tātou. Lea wawa i atu i whawha tātou whasanei. Ma tango fia leo sumai o le la langi le Taeao i o vi ia le li. Lo na lofa molo na anga le te te mali to sefua. Ia le fo tātou patpati ele nei Taeao ma tango fie. Pa solo ai leo fo whanga tiu te mga luenga lo whanga le tātou atunu. A o le mana ia o le tau te wawa i atu e lanu mo ana whasolo atu a mai le Taeao nei.
Ia me se foi ia le tūlanga o le toa le leo le savili. Ia whawalo atu le tātu watinu, lava paripia i ngā ruenga whapenao na whianga ima le tātu watinu i le nei Taeao. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whaipuiponga, aso whanau, sa whai whainga malononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whaatali e se tali. E ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. I le oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Te mele wate le was fulmal tasi minuto te nele tu live valu. Awane ngali ant oyo le tali tu live vanei o la mawhai on e mai motu saoai. I whasalonga le tatu Radio Samoa. I whamana tuina fo o le tuto tasi le tatu watunu i Samoa au kilani. Taeao nei na le maoto Samoa. Lo winga la tali tu live la tali ufo ilo tatu whasalonga. Tu sao mai leo le tautuma unanga le Radio Samoa la mawhai ona e mai moa. I niso po kalame whanga solo. A le tatu tuto tasi. Whamana tuina le tuto tasi le tatu watunu a Samoa i au kilani i le Taeao nei. Yo alono winga la ele se mela tau pol pole fua tātou o a po kalabe umala whaatino i le whamanatuino le tutua tasi le tātou watinu uli maoto Samoa i le nei aso. Le tau le tulaiva i ha ole ai mai moa i lunga le tātou YouTube, malunga le Facebook ala Radio Samoa. Leo whafonga le tātou watinu le nei Taeao ni so vaenga i melo tupitono le tātou watinu i Samoa. Pei o na amtaria le tau tuma nanga le whionga ngal manmana tuma na vau tipi au tanga vai i tātou tala oto ia i melo tupu. Le alaua whamawina. Le wai ia le pati foula le o le aanga iai. Ia le kapeneta. Awale si tatu whai ngā palota le iai o le Samoa au whaatasi pati. Le wa tapena atu foi. O le tilo. Pei wa whaisi teli. Whape sa ola umate. Pei au te lua valu pati. O lea o le aanga i whai ngā palota. I le isi whai ngā palota le tatu watunu. Ia. Lea la ua uwawa ia to leua a mai tātou tala mai Samoa le si tātou pāti foula lea o Samoa whaatasi. Ia le la ngā rue ai po o le la tau vai ia le tamatei panemia ma le lātou kāpeneta. Ia o lono winga la whapea o le a i le to ono le nau e se mai le whaatutui le tu Samoa tasi. Ma le to aiva le na sfururi mai. Lono winga la pia voringa mai o sfururi mai lea o le a tau va umai lalo le fua. Ia por fa amalo tatu pati foulia. Ia wale wa mai tatu tal fou. Ia wale na sa uno mai ia le tai o le fatu tu le tu Samoa utasi le fionga te telefono ia la ula le mali toa. Pola te Iva Fosi Smith. Ia wa vi se mai la to. Ia le ala umanino le matal vai. Ia le utapena la to mo la to foi pati. Ia wale tatu foi nga filinga. Ia wala va de tu wala tala mo tatu want no pe on e fa fonga iai. O tuina mai pedi so poklame pa me taua ia lena fatino ina masolonga le leile fa manatuino le tuto tasi le tatu watinu le Taeao nei pe ona fa manatuina le ona so matolu tau sanga ia le tuto tasi Samoa o le Taeao la nei o le am fai ona e mai mo iai in liso tatu poklame lava la tatu nei New Zealand i tatu au kilani fe lava tafo la langi ola e mau mal tatu poklame tale tulaiva o le ai mai mo tu sa mai le tatu nanga le video Samoa ina le moto Samoa i mangele ia la mafai ona e mai moa iai ia ma e si le fia fo tulanga fa ngasolonga o tatu kalame ia o tatu ua fo i o le tatu tutasi ia bale vai aso le tatu ngana Samoa le lava ua amata mo le vai aso fa tawaina o le tatu ngana. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Tawai manuuli. O le upu tawai, o lana winga whainu i vai,
pe lau iai vai. E leo se la fonga longo le lei. Fai mai le tala, sa fai le taua i o le sami ma manufele lei o le vau. Na fai te tele le taua mai uai ina malo vale le isi ngongoli. Ai mau taitai lava e le funga usi ma tali ai loa ma le sua le funga usi. A o mata ma le wha noa manufele lei. O no foi leo manu i le maunga ma fai le lantou fono. Ia na amata foi le lantou fono i le lantou ava. Ia wao o atu leo le whaasoa i ngongo uli. Ai whaapea antu le isi ngongo sina. Tao fi le ipu. Aua le avea se ava i ngongo uli o tantou mantanga ai le taua na whainei. Ai tawai uma manu uli. Aua ne i inu i se ava. O upo e whailo ai se le fia ono se taunu unga le manuia o se wha moe moe. Mai tau atu lava ma le wha noa, tau te le fausia sa mātou tu lalo. E malanga na o sui moni o le tātou au televo. Le ala ua tūla i mai le wha le lave o na o tangata ese. O le mea lea ua tapu se tangata ese o na toe sau i le isi malanga le au televo. Tangata ese uma, tawai uma o manuuli na. Aua ne i toe whaitau lia i le au talavou nā tangata. Nā o manta ngā e mauai. Ia, pefa foi. Se i tau tua nā le tātou whale uporu. Ai maise alo tātou wāwha tau whale uporu. O New Zealand lava ia. Ma e matau lava i le vāto o to'o wha e kalesia o loo tū tonu ai le ala. E sa ili le launga i e whaimonutanga i tu tonu o le kalesia. Ai leo le tāwhawhau lava fe atu fi nau maua i le launga. Ai le ai se sotanga i le whaalewe lawe. O manuuli nā whaafale upolu e te tau o na tawai. O le isi manuuli e te tau o na tawai. E pe o na tā ua e se isi sina o le atunu. O le so ona whaao ngā o le usonga tu mua mapule. Whai mai le maua le anto ina, whato ala langa le vato to o lea, pe a o se ala e au fiai Samoa antoa, ia po o se fonga le malofo. A o nai maliu, whai poiponga, ia po o saufa inga whale kalesia la vaia, e i fotonu lava i whai launga o le kalesia. Tawai manuuli, ia manuia lau whasonga Samoa. Samoa,
Se fonga Maria la vai pesa sa mata pele fa fonga mai ai tatu fa fianga fa Samoa le Taeao ia nau fa mai atu ile tatu pokalame o le alanga upu mo tatu ia le tautu amata foi le na ale to fai asi ava tu pe mo le tatu pokalame mo le yaso man manato solonga le manuia le Taeao ina wa se bari bal table wati lua se football todo minuto tene le tu lai balu tele tatu pa anga le wa fire fat si mai lunga tatu Facebook mo lunga tatu YouTube le Taeao nei yo e fa malu lua tu lava talo fai mai e se ai mo ko inga maka marka ko Facebook ya pe no fai atu langa o lenda tatu wa anga ia tu Samoa ya wa foi le tu ina mai o tatu fasala lunga tatu pokalame ia ile Taeao nei tatu wa se singa fu Samoa wa mai alola ia toi tari mali tatu pokalame le Taeao nei fa talo fatu ai tatu pa anga umalava le malu le Taeao ni so la to le lunga tatu Facebook fa vale le fu semi malo si fu monuia fa talo fatu le Taeao ngalwa fele pepe fa talo fatu malo si fu la le ma malo tu ya so pesio Josefo Knox World fa talo fatu le bafto mai California Da Vincent Leonard fa talo fatu malo si fu monuia fa talo fatu ya simu pita to ala fa talo fatu ia malo se fu ala le Lili Anastasia Filippo Fuimono patalo fatu po kalame le Taeao matala silota le tinganga good morning malo se fu ala le pe foi fatalo fatu ia lua vale malo fa tel ma mai a Sicilia tu mala fatalo fatu po kalame va malo fo ia miu amosa smai dunga tatu tua ngalu fasina wa hine moa ave fatalo fatu po kalame le Taeao pena fo ia fa vale le fu semi patalo fatu si papa savili mali vispera o se taria le fatu mai ai fatalo fatu la pepe pilione con mori malo si fu laude lei te vai paka fatalo fatu po kala le Taeao fa malo tu fo ia penat ai lao Taeao manuia Taeao langi lei le lo fo le lei encho Nathani fatalo fatu para malo si fu ponia le Taeao tuli tariu fatalo fatu tatu po kala me apena fo ia la umea tomasi ai ono fatalo fatu me le pone Australia malo si fu ponia o amal tau nei auto sengia le au la uno fatalo fatu le Taeao se mai la tatu fatalo falanga to tele tatu le fatu le yanga mai dunga tatu po kala mel Taeao nei Radio Sifa fatalo fatu Philip Sarah malo si for laude lei Raymond Taala fatalo fatu Francisco Silia fatalo fatu le Taeao Paulo Falanico malo si for laude lei ngalo ene le lua fatalo fatu mai fea ia ilo maua tua sa fatalo fatu le Taeao fo pena fo ia Nes Taylor la faile Fenica fatalo fatu na fo ia fa mona allo fai fo fatalo fatu le Taeao o ka di lei
Se ia lau noa, whatasi mai male pone, whatala whati a tino rua manu vai, malo si fumanuia. Moli, good morning. Malo no sai man le Taeao fo fa fianga mo tato ni Taeao nei. Lua se furuono milito te nele tulai valu. Awari ngalo tato proklame tu sa mai ia le tato unama tato le Radio Samoa. E lunga tato Facebook, ma lunga tato YouTube. Mana tuina ole si singa fo le ono suma tori tau sanga. So tato watunu nei I na ni moto Samoa. Ma winga uti pole la fentu sa watu tato fasalunga Taeao nei. Pretty face, ugly girl can't see me. Me not pretty, let me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. DJ Desmond has a pyro in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada. Life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada. Life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store. Buys a 20-karat golden ring. Takes it back to Molly waiting at the door. And as he gives it to her, she begins to sing. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years they have built a home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face. And in the evening she still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a biro in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated.
For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Awane ngalo lau fale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani. E tasi lava le fale mawaila e o alii te maitai ai maisi le whanau. Susu mai I le Eveni Pacific New Zealand store. I suisoi ai au tairi. A wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau I langi maa. Te tala mai le asinga fua anga I le asu nai, sfulu I le Taeao anga I le ono I le afiafi. Le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani. To atu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga I tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse I le shopping centre a le malaiva alele. Manu e tele le vaiaso o le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le awhainga luenga, a le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani. E ai se isi o le tau ainga I wha persona leo. Pe wha pia foi. Wha mata e avea le tale I, ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa I fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Omo mia se fsoswani I lau whaitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, pokalame ole intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eise tutongi e fsoswani mo oi. E iai e mātou vasenga ole foundation skills level 1. E whai fua fo I pokalame ole adult community, education, ACE. E fsoswani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo rowo langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima, o valu selau, o lima lima. Life skills made for life. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Y'all know the name. DJ. E vai va fianga le nei Taeao le toi lua se fut ma family te tale o le tu la e iva
Ia pe ana whailo atu mo le tātou atu au ngari atu o le tātou whasalonga atu sa mai ia ina I mangele I le Taeao nei pa tali tu lai vai lunga fo le tautu na ngara si fonga Radio Samoa ta si li mai tolo amo ila na Facebook mo langa na YouTube mai eta alonga le supa pi ona yel tam sanga le safanga sol fa ngol yaso ia o le manuia le tatu au le tatu moana mo le tatu top 6 pi ona fanga solo le la titulu atu o le la ta alo le aso falili nei o le ta alo le Crusaders ma le Reds o le ta alo le Chiefs ma le Blues I le aso tonai ai o le Brumbies ma le Hurricanes o le foringa maila o le la anga I maile Reds e ta alo ma le Crusaders I le latu malai o le Blues le anga I atu I lo le Chiefs ai o le Hurricanes o le anga I atu I le Brumbies lua au Australia fa au New Zealand lua Australia fa au New Zealand leu te baba iatu o leua anga iatu sailinga ia o le tatu mani fo le sailinga se pini mo litu sanga I tatu quarter final ia wa mai ia leua mana ia o leua wo yein au se lua Australia ia fa mana ia fo le tatu tamu sanga ia wa ana fa pe fai mo nei au New Zealand oka ia a o leua titilo to leua lua au New Zealand Australia fa au New Zealand o le Blues Taalo le Chiefs, o le Crusaders e taalo le Reds, Brumbies o le taalo le Hurricanes. Ea nana utoe whaparata tulawa to te elo I la tō leo lo mafuta mai lunga o le tātu tau tūpana unanga si uwhanga rewini Samoa. Whamalo ati nisi o le tātu watunu le mafuta mai nei Samoa whatalo whatu tātu tau tūma utou maalo lo sai. La pale tu te mga luenga mo le amatanga neva yaso. Fai mali le aso malolo, fai le mu le aso malolo le nei ia on sai fu tātu ulunga la tele. Pe a nga ia tu ulunga awala I feo inga masani, whinga whataunga. Pe fai la tu anga ia tu iniso fofanga o le nei aso malolo te tau ana tātu mātala ilunga la wala. A bi ta vale fa utauta le leilo sa ia mau le poto mai le atua I whafoina I lau ta vale. Ia awe anga ia tu ilunga le ala tele le leita ia mo so si taimi lava le aso. Ia whautauta le leita tō re tu alalo nal pakalame fifia mai. Tō e wha malo tō nei tamam tina mātua mauta malawa. Malo se fo manuia malo fo elangi mama. Ia pari tapa iga la whigalonga tofe le atua. Iso se whata whaitaulanga. Manuia la mtanga nei vaiaso. Whamania fo le atua. I le vaiaso le ngana Samoa. Ia u whamaruina whamanatuina. I le nei vaiaso I to tono New Zealand nei. Manuia ia le whamoemoea le tātou pakalame lo whanga solo. Ia le tale tu lai wal tau nei la pena foi ona mbawaile o se pokalame matango fie ia awale fa manatuina le no suma tolu tu sanga o le tatu tu tasi ia le la fa manatuina I le tau nei ina ile moto Samoa I mangele ia mo foi so temi suatu mane foi lo awai e te mai mo ia mai se sila mai mo mawina pokalame le so ia pe ona tapeneina ia ele nisi for committee mo le fono fo fautua ia patasi ai male lango ale consular tatu malo pe ona ia I fa mo le tau nei ai mo ila tau lo mai mo mai lungo penga tfailangi la ma fai ona mai mo tu sa mai I nei po kala me tale tu laiva I le tau tu mo ranga si fonga Radio Samoa se fu ma lima tu mo lungo tatu Facebook mo lungo le tatu YouTube ia manatu ia la fa tadia ia tatu po kala me e lungo tatu penga tfailangi lungo Facebook ma lungo tatu YouTube ona la tariwa tu tatu fasalunga awale tapenaina o le tatu tasi nei Taeao I le moto Samoa tatu filoi le sa Taeao le lofo malanga leo le tua te tira to ona nei sei fo mai manuia